mivhigo ya mafhungo a khothe na Felicia Mudau. Adikwana vhuḓi kha Belren News u tevhela news kulikota reports na mpho Felicia Mudau u senga misi vhatevheli ri vha ri tshi khou ḓisela mafhungo oṱhe o to ṱhodza mafhungo fhano tshiṱirikini tsha Vhembe ri vha ri tshi khou lavhelesa musina Makhado Collins Chavani khathihi na Thiramela ri khou tama u lavhelesa khothe khulwane ya Ṱhohoyanḓou ine yo dzula fhaḽa vhuponi ha Vaderval yo fhirisela phanḓa mulandu wa Ramisweswe Livhoni Maḓadzhe o livhana na tsengo yo fhambananaho malugana na mavharivhari uri u vhulaye mufarisi wawe Lindelani Nongovhela miṅwaha miraru yo fhiraho. Tshifhingani tsho fhiraho khothe yo sumbedzisa zwori i khou pfukisela phanḓa mulandu uyo muhumbulo muhulwane hu tshi kha ḓi vha ho hundelwa muhaṱuli muswa a tshi lugela u fara mulandu wa muhumbulelwa vhunga muhaṱuli Photogomelani Tshidada vho ḓibvisa kha mulandu uyo. Zwino nga musumbulo wa vhege yo fhiraho ahuna tsho shandukaho mulandu uyo wo pfukiselwa phanḓa kha ḽa vhu2 Fulwana 2026 hu khou lavhelelwa uri hu ḓo vha hu na muhaṱuli muswa wo khetheaho ane u ḓo vha a hone hafho ndi hune u ḓo pfa uri mulandu uyo u khou tou tshimbilisa nga nḓilaḓe zwa zwino muhumbulelwa u kha ḓi vha nnḓa nga beiḽi. Zwinzhi malugana na mulandu uyo kha ri pfhe musi vho marimbulwane vha tshi bvisela khagala zwi tevhelaho vha DA. Muhashi na vhathetshelesi ndi Vho Marole ri nga sumbedzisa uri kha heinoni case yo pfukiseliwaho phanḓa ya dzi 20 dza July 2026 case ine ya vha uri ndi ya vho Livhoni Maḓadzhe ine vha khou pomokiwa kha bulayo ḽa Meya Moofhe we a wanala o vhulawa lwa tshiṱuhu. Sa Democratic Alliance ri khou ri naho zwi tshi nga zwi a teledzisa naho zwi tshi nga zwi a ri nyamisa fhedziha ri khou tenda zwori nga dzi 20 dza July hoyu special judge khamusi u ḓo vha a hone luno case ya ḓo tea uri i thome zwono dzhia tshifhinga hezwinoni zwithu ngauri ho vha na uri ene muṋe onoyu muhumbulelwa a hana vho jaji Tshidada musi vha tshi fanela u isa phanḓa na case yawe kha ri khou zwi ṱanganedza riṋe ri khou ri mulayo u ḓo dzhia vhukando nga nḓila yo fanelaho. Ri a livhuwa. Ndi hono guma news kulikota reports kha ri dovha hafhu ri ṱangana tshiṅwe tshiḓawa tshi ri lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vhaendedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vhaendedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenelela vhuṱambo vhufhio na vhufhio kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service, no place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vha nga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Belren Brands i hanefha tsini na vhone ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bva afho tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belren Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓiṅwaliselaho. Are you a survivalist entrepreneur in the Vemba district? Belren Brands is here to back your hustle. Get a loan from just 500 rands up to 4,000 rands designed to grow your business. All you need is 6 months of bank statements, 6 months of sales records, your South African ID, and proof of residence. Apply today on WhatsApp 07201958843. Belren Brands, empowering entrepreneurs, building communities. Terms and conditions apply.